Mama wakwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuafo ababa we bi ewo internet ne so a also wofre no Lordina Mahama Baposia ose bibisa or Facebook. Na obetena ne platform so ewo Facebook a okasa gbegbegbegbegbegbe ti se bio obi a oni tete ewo fie odi mpanifo atem left right center anya asem keto akra na enipa bi say no ensese ye ma omo attention but sometimes obetena ne platform so na se oye deda Ghana phobia omo reason Ghana phobia omo nim nyansa e man reply e ka kire ne se janda ma omo eye no enyo bia e na etimi efa no because se bio Abroman Penny Dada John Dramani Mahama eye president no yehuniama e koso e wo manyimu enti se enye se ye tan NDC e na yesi mana NDC mba power bill Oman Penny Dada John Dramani Mahama na waba bedi Ghana kondwada no yenim ni otimi ye enti se osanso aba na NDC fo a moye supporters amukasa wo social media de ma party no munya nyansasem bia nka kire Ghana fo na mo de atem didi na gbegbebebe kasa Ghana food being so better mo say nyansa ne de yewo dede de mo beye but 7th December ni duwa yidi pa ye beto abano ede amano ayenyo man Penny Dada John Dramani Mahama because yan huna membuda ene say NDC jandam fo no kasa comment amanfo bi ede ema ene na ababa we ya wo frɛ no Mahama ba post you say then whatever wa betena internet no so as usual abeka na dwen e de a kire Kwame Sefakan na okasa e de efa Ghana media no ho na obo bi te se owura Kwame Sefakan ni din na obo ni din no e na Ghana food bin so abema na reply is madam and some a wo kasa journalist for enkasa entia eye NPP amayoku na his excellency na Nado Dankwa Kufuado no se Oman Dada John Dramani Mahama betena so eniama his excellency na Nado Dankwa Kufuado aye se bi no Oman Dada eye ya Kenya dia media for ebebo nechi nti se ende media for nhyeda embo aban nechi bebra na che se nyema bebre na akoso but bebre na so na yenye ene nipa nso wo ya de a positive side na se yema na nipa bebre hu than the negative side nti yense bia media no e support NPP amayoku no na ebusuafo denti na Ghana fo bi e kase ababa we yo oda screen isu hweniti ni mu ache miensa neti kode na pempemede ena ne memanko aso de obetena so di amanfo papa mo atem amanfo impenfo mo abobre drum atem left right center because Oman Dada John Dramani Mahama membra Oman Dada ba we don't have any problem but then na odi ba esese mo connect ya so atem de masa emfa so de emba ababa we e kire se Ghana media no ankasa entia his excellency na Nado Dankwa Kufuado enti no mu ina and where do you matem na busuafo Ghana fo bin so am na reply a omo e kire se na medin kan ne so Oman Dada ye de NPP fo aye ne bia kenya ne se ye fe ne se media no ebo na chisa e wo ne mpenso no yenti enti mo de to dwa ne meti reply Ghana fo bin so e de amano kama no atutu ni mo hwe na Nado na panyini bi ni panyini bi ko asu na panyini bi che ni panyini bi munti mun kan okre ne se man ni mu asai ba be digaga nkoso nkankan kra na wofuai mama kwaje pusia mu die di kai se mu dwa na ebeka ho nyame amwa muni amanyina abesese ni nyina media fo mu akeka no atum ne mutu onse nyambe chiechia muka ka Ghana yese nasia ne yeto aba mu peja mu mu ne mu nsole yenkase mu nye kamponi yesese muka asema yese muka ma Ghana fo eto muti mu nhyase nka media fo mu ye nipa fu papa se ane jo mama na mutani nti am yesa na nhyenka nyankopon se wahu se mu jo mama anim ase agu mu ankasa anim ase agu na Nado anim ase na Nado yesa suo pumo na Nado o yesa suo pumo o yesa cap a ye de smart so na Nado yete Ghana ha media fo makeka ma no atum Kwame Sefakan uti duruduru se ne ye de ayonro so ahye otim
Wami ya wano na anu mi hu video bi so ohima wo ya je wa kom papa John Dramani Mahama office na wan so ohima wo ya je sa atani mu nyina mutete Ghana enne so ohima wo ya je wo media nim no na anu ko papa ju office enne so onyem oye esman panyi ntu na oju office papa John Dramani Mahama onyanyi mu o ti ase ohima wo ya je oju office wo ya media ni sasia Mon kan okrantie nipa mo magana mabunu hu se John Dramani Mahama wo kwoto aba mana wo nkwoto aba ema nipa fon wo nkwoto aba ma panyi boni wo nkwoto aba ma nipa dwemboni woni ti John Dramani Mahama odwe nipa ho oti nipa ebusuafo enti ensem we na ababa we de etudwa ensem ne de okan bebre but sometimes okasa anyanse bi enim ti nyese ye play ni na wo tebi but baby a waka Ghana food bi so munim nyansa ema no reply no ena ye de ebro now answer na me the comments a Ghana food bi aka e de a kire no e wa bra obo owura kwame sefa kan ni din no ebebro no now kame akoye se asa wo tiwi ase na wonim se ade a me yeye na obi ogina echibe hu se ade a wo ye wunya hwe aya na ye ya papa de bia me ka se okay yemfa bibia nto nchen akwan aya me pese NDC for na NPP for mbeye debate efa akwan ho Ghana ha NDC for na throw green book omo eche so mo aye Ghana akwan nyina but aya me pese NPP na NDC for mo tumi ye debate NPP aban me kire omampenda da John Dramani Mahama na his excellency na Nana Dankwa Akufo-Addo ne penso wo mbeye debate no NDC ni bia pa ombra challenge and they know say no kware no government in the history of Ghana why akwan his excellency na Nana Dankwa Akufo-Addo na penso e wo msa akwan no de ne sakeka bebre a wanti mi anwie eno so de ne wasem wo ho because Ghana for no ntumi ye bibia in please obi a ti de obetimi na be ye bebre na nipa ni be so no kese e wo ye but wo mtachi akwan bebre but ye ba ye ka akwan a president we ya kwan wo Ghana ha pa his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo de bia me ka akwan asem because akwan ho asem na me betimi de me sense me bu adi adanse akwan ho asem his excellency mo so mapenda da eye Kotoka terminal 3 na se Kotoka international airport se wo ho se nyende wo ana fitina na mabreso na Kotoka international airport no e wo ho awo ho ache to mapenda da John Dramani Mahama eye renovation okoye wo ho ye kan Kumasi de no mo de bob kosisi wo no so NPP fo won so mo akoye pa complete no mo complete e ba ne interchange o mapenda da ye be his excellency na Dankwa Akufo-Addo wa ye interchange within 7 years e wo Ghana hasen aban bia what are you talking about e ba ne schools me formal school am be call e na ye last born enyan last 2 weeks Monday na me dey no call school was it last week Monday was be sana me dey no call school me dey no call school no me formal school me fi ho buildings aye wo na yen enough back say me call I was amazed say hey buildings let me be say teacher back no say his Nanado ne project schools STEM schools drone interchange ambulance astrotest na ban bia betena so no ye mpuntudwuma senya anka Ghana ye ni but NPP fu mu ni bibi mi hu video bi wo NPP ni bi ne platform so a eye Kumasi so ame his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo omo age road minister sorry why ye kwan na ko ewa pa minya time ko comment section why na comment na hia me pa because I am pese mi hu Ghana fu do omo adwenti how wa Ghana fu ye si adwen fa me ko comment section na se abusuafo papa penio and I'm a type is sometimes about social media rather man yakoma I am fan kesenti empenfo because I na ya road and a Ghana for complaining most of accidents here innocent people ewu bad roads wo Ghana hanom it is aban bia basona so ya kwanya adenti na yana kasa so ye sanso e kasa detia e kwanya aban no papa penny comment otimi making is ada kwan e maduane ana into what do we want Ghanaians what do we really want akwan e maduane tisi onim NPP for Nanado why are the pa but Ghana ha yemfa project aban ebeye na yede to aba it is that 1 year na aka na some person mo wini breaking date na mo campus mo break ya mo ntie
Eduana pebia Monfa Sarin enkosi Flagstaff House. Sarin na mubo me beji Ghana ha fan na bebia we betumi adu Togo kra enye Accra has na meka. Na mo de Sarin ni kosi wa at past 6 o'clock na mo abo popopi breakfast. Na Ghana ni bebia atwe ne chense ene say 2 days na mo de be serve ya. Ye didi awie. Odidi wi aka che omo so mo nkoda o ma na omo nya adwuma ma na omo nkoda ewiabre na mo arrange Sarin no meje mo lunch ewimri sapa wodidi wi na mo aka che ho na ne ba no school fees na mo am sika ho na ne rent aso senye sa di we ya ban bi no obetimi abetena Ghana develop Ghana it will never happen ensi simunima sa 1 year ya ke mu kan che Ghana ni ba di sibia sa onda osoro ma don konsu egwale kra wo na na do nko dwale omo ayansa help me breaking the 8 ne day because ye kan adwuma na na do ayi na mo be break 8 dia nke ye simple but economy no inti anapam na mo mejo breakfast ewiabe lunch enwumre supper mo rent dan mo ba school fees mu ntua bibia yinsukura mo nko mo ndware na obetimi ato abana mamu na Ghana fo na mo wa brochi na mo so wampenda da John Dramani Mahama oba mo pesa mo to aba mo mampenda da John Dramani Mahama na oba na economy ni emu ye emre no mo amotia brochi na economy no de betimi enya impact o ma abrabo so ane habo ho intan na mo nu mo threat o mampenda da John Dramani Mahama so obetena so a habo no on reduce taxes na o habo ho na mutumi di container ba ko ba mutu esike betimi ato nipa wo Ghana ha no there are things that work on no physically and man economy ni e crash e bit say importation bebre no and Ghana for yan kan wasem o the animal say mampenda da mbra o mampenda da mbeji Ghana and then obey your beji Ghana 24 hours economy na 24 hours economy say demand and supply na demand and supply no one obe demand na one obe supply ye demand ya how obe supply how many companies na wo Ghana ha no ma on betimi dey demand and supply no there are a lot of things that cause wo Ghana ha no ma say ye ka na se ye ka say o man NPP for be this kind NPP for mo so no say semwala skedu ye mo de Ghana politicians ka we na kemba